Aye, namamkela ka Botanation channel ma amkela nga Peace of the Nation ku la ka shaka. Loko mngeza subscriber nikombe subscriber. Na n'wina mi nga subscribe hayi namkhensa swinene namkhensa. Hi n'wina mi ni yisa ku mahlweni. Hi n'wina ku ri mi nyika ematimba yo ni ya mahlweni. So okay ni ngeza ni heta nkarhi ngopfu ni ni mtise ngwenya la Mr Post. Amayikum kahle ngwenya. Amayikum kahle ngwenya. Yize ihlamusela ku beef leyi yi sukuse kwihi. Why swi ri so? Hi sweswo. Beef leyi sukela Ewe man. a xi kwihi? Okay. Body me Atu ya. Danke no kama. Oka mashanga. Ntshama kwala ka mbo. Mire body ka n'wina maka fya. Okay, Mhlaka n'we. Ifani ya na ngoma stikela zai. Okay. Nyama santanya. Hata kutsala. Sifai. Beef leyi ya n'wina. Na lava vitana ku eva ku sukela ku lava va tshama kule ngopfu na hila. Loko a ku ri kwa munhu wala kusuhana ta ku maybe siku rin'wana hala tibini mi tshame mi banana kumbe swin'wana kumbe amirisana kahle timbuti swi sukela kwihi? I tshame ya chaya ngome ri kwala ka va yi nga chayi. A ndzi tshama ni kamba a ndzi tshama ni chaya. A ni twa eku hi mhaka ku me tshama hale ku va tshama le kule se ya chaya ngoma va ri kwale ka vona vo. Na teti va twa ku va titwa va ri kwala. So question ya wena hi twa beef mfo. We nga beef na lo itraku na yena sukelana ka loko n'wana a fika bana jealous. Okay. Beef sukela ka jealous. Loko n'wana a tluliwini kumbe loko n'wana a vona honge nta tluliwa. Oro loko a vona honge xisa lexi nga ri hi xo lexi xi ninginisaka oro xi n'wi ninginiseni. Okay. Wa swi twisisani? Ku na yin'wana ya ku vutisa leya yo so bohana a ku yini? Loko ni vutisa ku loko ni ku ni twa vanhu vo tala la tikweni na va mungo i maxaka n'wina tanihi ku nguri ni mungu la ka ngove hi maxaka hinkwenu va ri xikandza xa n'wa xi chuchekanga ene na ku va hlangana na n'wina tanihi ku mi munhu a tivekaka va swi rhandza ku i nga ri mi nga chucheka van'wana va ri hi chava na ku kombela ku teka swithombe ku munhu wa kona i vheya a nga va tshama va n'wi hlamula a ni swi tivi mara a ni ta hi mani ku byela ni ku na vanhu van'wana loko a miyelini xisa xin'wana i twa onge xa loya hikuva xi miyelini xin'wana loko i xi vona i twa onge xi nga dlaya vanhu misava yi hela sweswi hikuva xi miyelini wa swi twisisani ku na mitolovelo ya munhu ne ku na ku munhu loko o va a pandza hi nhloko ne kumbe xana tlakusa nomo a wu tlakusela nyana sayitini a ri ku tin'wayeni ka ku pandza ka nhloko leyi mara we i nge swi tivi to xisa lexi kasi wayi xi tshama xi kha xi tilumala loko xi tshameni kasi i ndlayini i pandze nhloko ende nhloko leyi ya n'wi hlupha wa swi twisisani so loko munhu a languta munhu loko i ya ka munhu i xeweta munhu yani khihleki vona a nge hleki na i kola a nga tshama ta kambe a kha hleka ni nga hleki na wa swi twisisani na ku we i tshama la ka ngove la ka ngove ku hava munhu loyi a nga tshama a endla swilo tikweni loko mina la ku rhandziwa la ka ngove ni fanele ni dlaya tihomu ta 5 ni vitana swi hisa ku nwiwa byala ni ta themendeliwa ngopfu wa swi twisisani swi fanele ka ZZ a va dyi xitulu because a ni swi yo kwala xitulu lo timovha laha ti va ti ri ku kandzieleni ka xitulu wa i matamatisi se van'wana mina vona loko ni pfukini nge se hlamba ku hi le diya van'wana tlhe teka mahungu va fambisa mukamisa loyi kumbexani i hlambe 4 wa swi twisisani so swi swo tala la munhu a nga kulela kona a va tali ku n'wi amukela that's why i vona loko tsariwa story ne la munhu a nga kulela kona va n'wi amukela after ka leswi a swi ndlaku swi va swi pasini hikho va n'wi amukelaka okay ku endleke yini laha ku nga tswariwa Yesu i vambiwe kona ni na mina ka ngove la ni vambiwa kona hi laha ku nga na ti-enemy ta maxaka wa swi twisisa ni na ku hlamula yin'wana vanhu vo tala mzini va na problem ya video leya ni nga yi teka na gomcha emfo xilo xa inyoka ni nge vi chomi ya nyoka mina because na swi tiva ku nyoka is too dangerous wa swi twisisa ni nyoka liya yi hanya kwala misaveni Mr Post i hanya kwala misaveni hi tirhisa xikwembu xihi that's why loko ho va hi ri xikolweni i khoma number 1 ni khoma number 2 ni sungula ku jelezela
inge ikhoma hambi number 2 am number 1 se iyakule ngo because se itiresa gelezi and itiresa xikombo xa yona wa swi twisisani ni nge pfuki ni ve chomi ya nyoka liya ende xin'wana lexi ni nga ta ku byela xona lavo vonaka va kha va blama va ka hina hi ngheni misa loyi va endla tibari a tifenta mina letiya ku nga ku ri tifenta yo gomcha oro lovo ka va nga swi tivi ku va wela kwihi tifenta mina ta swi tiva ku xisa lexi xi le ku ndleni ka yini tanihileswi na loko swin'wana leswi sukaka kona a se tshama ni khochiwa ku ni ndlisa ku yini se hemze a hi tshiki swo tala ni album yi kona yo yimela lockdown yi hela a ni to endla kwata ni yi humesa lockdown yi nge se hela se ni swi vona ku na vahisa lava va nga printa ti-cd va ta loser because ti-cd a ku print mina a ni lavi nchumu ku printa ti-cd that's why swi na swiyengeyenge le le femeni ku na lava tirhaka hi ku rhana michini ku na lava ndlaku yini ku na lava ndlaku yini na kwalaha endlisa swona mani na mhaka na swona leswi hambani yo humesa hi online leswi nga xaviwa ntani nga ri na probleme cd yi kona na loko mo tshova movha lowu ya leyi wa ntima sweswi ku nga ku na swin'wana swo va 2 box a ni yisa ku mfana wun'wana loko swo tshika swi pfuleka swilo a ta va a tikumini hi ku i mfalo loyi ni nga n'wi tshemba wa swi twisisa mziwana na xivutisi xin'wana hayi u xava ku na un'wana laha ku vutisa swin'wana laha movha leyi lombisiwa ku yini leya ntima le movha yi ya ntima swa movha ya swi tshikeni he brori momi ya yi lomba kwala ni nga yi lomba kona he brori hi swona hi ta hey a va yi khomi kahle ngwenya a va yi khomi kahle loko mi nge za mi subscribe ni kombela mi subscribe peace of the nation hi mina sharp